Kwa gvern baqa jiġġeddet u għolla l-aspettattiva tal-poplu. Illum fej qabel konna nitkellmu fuq kemm se tkun garantita l-minimum wage, illum qed ngħidu kemm se nżidu il-minimum wage, kemm se nżidu il-pagi u l-kundizzjonijiet tal-ħaddiema u naħseb li da ma ngħidux aħna li aħna attivi fil-Partit Laburista, da qed jgħidu u jħossu il-poplu Malti għawċi kollu. Jien se ngħid xi ħaġa li forsi naf jemmnuni jew ma jemmnunix in-nies. Jiena perswas u tkellimt ma' nazzjonalisti. Wieħed minnhom għalli inti taf kemm jiena ġo qalbi. Malta Wouders! What we're really living for. Hear the voices calling out from the streets, singing, get ready for more. Malta Wouders! Grazzi! Ready for more. So put it up too high. We can walk together with our hands up in the sky. So put it up tonight. We can come together, we won't give up on the fight. So put it up. Keep holding on. Bil-moment għall-ieħor qed nistennew li jingħaqad magħna il-Prim Ministru u mexxej tal-Partit Laburista. Robert Abel! Ollu jdejkom! Ollu jdejkom! Il-Prim Ministru! We can walk together. Ollu jdejkom il-fuq! Sky, so put 'em up tonight. We can come together, we won't give up on the fight. So put 'em up tonight. We can walk together with our hands up in the sky. So put 'em up tonight. We can come together, we won't give up on the fight. So put 'em up. Iftu l-imkatar u ollu jdejkom. Prim Ministru wieħed, mexxej wieħed! Robert! When you feel the world around you spinning out of control, Poplu Malti Wawċi jistenna find someone il-messaġġ around you to bring you out. tal-Prim Ministru tal-Maltin u l-Awċin kollha. 'Cause you don't ever have to hide what Grazzi lil Maltin u l-Awċin kollha. Grazzi poplu Malti. we can walk together with our hands up in the sky. So put 'em up tonight. We can come together, we won't give up on the fight. So put 'em up. So put 'em up.
U nilqgħu magħna lill-Prim Ministru tal-Maltin u tal-Awċin kollha, Robert Abela! We can walk together with our hands up in the sky. So put 'em up tonight. We can come together, we won't give up on the fight. Il-Prim Ministru tal-Maltin u tal-Awċin, Robert Abela, akkumpanjat mis-sinjura tiegħu Lidia Abela. U t-tifla Georgia May. Keep holding on. Il-Prim Ministru tal-Maltin u tal-Awċin kollha. Keep holding on. Keep holding on. Keep holding on. So put 'em up tonight. We can walk together with our hands up in the sky. So put 'em up tonight. We can come together, we won't give up on the fight. So put 'em up tonight. We can walk together with our hands up in the sky. So put 'em up tonight. We can come together, we won't give up on Il-Prim Ministru tal-Maltin u l-Awċin, Robert Abela. U issa insegwu flimkien il-messaġġ li għandu għalina il-Prim Ministru tal-Maltin u l-Awċin kollha, Robert Abela. Grazzi kbira lilkom. Illum rebħet Malta flimkien. Il-poplu wera bis-saħħa li għandu fiduċja f'pajjiżna u li jrid jibqa' miex il-qoddim. Dil-fiduċja b'saħħitha irridu nroddu lura f'ħafna umiltà u f'ħafna iktar ħidma. Inwedkom ħafna iktar ħidma minn qalbi. Kellna 5 snin ta' riżultati kif ukoll sfidi. U l-fatt li llum il-poplu tagħna dan l-appoġġ tant b'saħħtu ifisser illi rridu nirritornaw b'ħafna umiltà. L-umiltà se tkun dik li takkaratterizza din it-tmexxija. Se ninsisti fuqha din l-umiltà u se nkun jien li mmexxi bl-eżempju. Se ninsisti fuqha wkoll ma' kull min se jkun qiegħed jifforma parti minn din it-tmexxija. Aħna qegħdin hemmhekk għalikom u mhux intom għalina. U għalkemm il-messaġġ u t-turija ta' fiduċja kienet waħda b'saħħitha, se nagħtu każ ħafna wkoll ta' dawk illi l-bieraħ iddeċidew illi ma jagħtu fiduċja lill-ebda mill-partiti. Lil dawk ngħidilhom jien illi l-parti, il-gvern, il-pajjiż fuq kollox għandu bżonn il-kontribut u s-sem tagħkom. Il-pajjiż għandu bżonn is-sem ta' kulħadd. Lil dawk ukoll
li l-bieraħ taw il-fiduċja tagħhom lill-Partit Nazzjonalista jew lil xi partit ieħor, ngħidilhom ukoll illi l-pajjiż għandu bżonkom u ejja ħalli naħdmu flimkien fi spirtu taqda nazzjonali ħalli nibqgħu nagħmlu l-ġid lil dan il-pajjiż. U għalhekk lil dawk kollha illi għal raġuni jew oħra il-bieraħ kienu xettiċi milli jagħtuna l-fiduċja tagħhom. Ngħidilkom illi rridu nikkonvinċukom bit-tmexxija tagħna, bit-tmexxija li tkun waħda teżempju, billi nilħqu standards ġodda, billi fuq kollox nikkonvinċukom b'imġiebitna, imġieba tumilta ta' saqajna mal-art. Inwedkom li ma jinsen it-tollera ebda arroganza ma' ħadd. Bl-ewwel mandat tiegħi irrid nieħu lil pajjiż lejn fażi ġdida fejn inkomplu nibnu fuq il-ħafna tajjeb li għamilna imma li nindirizzaw ukoll il-prioritajiet ġodda li għandu l-pajjiż. Ejjew inħarsu illi nilħqu dawk it-tletanijiet li madwarhom kien mibni l-manifest elettorali tagħna, il-kwalità ta' ħajja aħjar, opportunitajiet aqwa għal kulħadd u Malta isbaħ. Ejjew ħalli flimkien dak l-1000 proposta issa nagħmluhom 1000 kisba għal pajjiżna. Għandi bżonkom. Il-ħidma tibda minnu fih. Għalhekk Malta flimkien li trid 100 ton għax-xogħol. Malta flimkien li tħares lejn kisbiet ġodda l-pajjiżna, lejn kisbiet ġodda għas-soċjetà kollha tagħna. Għalhekk Malta, għalhekk flimkien, għalhekk il-futur sabiħ. Nirringrazzjakom ħafna tal-fiduċja tagħkom. Grazzi minn qalbna. Il-Prim Ministru tal-Maltin u l-Awċin kollha. Il-Prim Ministru tal-Maltin u tal-Awċin kollha, Robert Abela. Grazzi l-Sinjura Lidia Bela. Grazzi Giorgia May. Grazzi l-amministrazzjoni tal-Partit Laburista. Grazzi Prim Ministru. Il-Prim Ministru tal-Għada Post il-Maltin, Robert Abela. Rajna emmek il-diskors tal-Prim Ministru ikkonfermat fil-kariga.